Kimar. Ojang. Ojang. Kimar. Nges burit ayeuna teh Jemar. Ayam duit. Jemar. Itu alur ngageleh gerak. Aya aturan kitu nanya si Jemar eta. Bapak hajat mana teh? Oyong bapak hajat deui kumaha duit teh? Ibu hajat teh. Allah, astagfirullahaladzim. Entah ibu hajat mah kapan tadi? Bapak hajat teh. Eta si Jemar masuk kadang-kadang gitunya. Nenek teh. Ayam nenek teh. Hari teh. Cik Jemar hayong naon atuh? Eta duit nya. Ada makan kecap ibu aja.